Puno kaayo sa pagtulunan ang ato karong mga pagbasa, labi na gyud ang atong ebanghelyo. Ang simbahan, mga igsuon, kining atong Catholic Church, puparihasad sa ubang mga sikta, ang atong form of government or authority gitawag og hierarchical. Pasabot unsay isulti sa pinakalabaw mo nay sundon sa ubos. Daghan ang naningkamot nga mausab ang sistema sa simbahan nga kuan kuno ba dili nang hierarchical nga kun unsay isulti sa babaw mao sa sundon sa ubos. Ana, pero ang wa masayri dinhi sa atong tinuhuan, sa atong relihiyon, mao ang instruction ni Kristo para sa nangulo. Mo nay wa mahibaw o sige, sundon gina natong nas babaw, padung ris ubos, diktadorya man na. Way kalainas komunista nga sundon yun. Ang dakong kalainan, mao kini. Ang atong unang pagbasa, naghisgot unsay kinaiya sa tinuod nga pangulo. Muna si San Pedro, ni-claim siya, ako, gitudlo man kong pangulo, mausa niya akong itudlo ninyo. Unsa may kinaiya sa pangulo kuno? Ang una, ang pangulo kinahanglang saksi sa pag-antos ni Kristo. Unsa man ang saksi? In English, witness. Unsa may meaning sa witness? Wa kay ba? Present siya sa pagkahitabo. Pasabot og mingkang saksi ko sa pag-antos ni Kristo. Ang pasabot ana, akong gihimong present ang pag-antos ni Kristo, gisunod nako ang pag-antos ni Kristo. So ang leader di ay kinahanglan gyud kamaong muantos. Di ba? Kay usahay ko ning ato mga leader, dili mo antos na musubay sa traffic, magwangwang, mo counterflow pa. Nya ang mga tao intawong dugay nang nag-antos sa traffic, mauna no ipapadaplinon kay muagi ang mga leaders. Unsan klasihas leader? Ingka gadali manggod mi, kami day wa di ay. Kamura day gadali, maliit manggod mi, kami di ay. Di day mi maliit aning tungod aning traffic, nganong traffic na kaayo ni. Nya kinsa man ang saan traffic sa mga leaders nganong gialaw na nilang purting daghanang sakyanan gamay ra tag karsada nya dili pa gyud pamutlo ng mga kahoy nga naka-incross karsada di dunay panahon nga ang three-way mahimong two-way, ang two-way mahimong one-way. Ano na siya? Apselo ako ha. Kay mo na siya ikuan kamatuoran. Muantos. Tanaw ninyo ron. Kini inyong parish priest, andam ni mo antos ninyo. Antos tagbaligyag slato Ikaduha nga kinaiya sa usa ka leader nga sama sa gitudlo ni Kristo. Kinahanglan kunong dili maghari-hari sa mga tao nga gipiyal ngadto niya, kung dili mualagad. Servant leader. Munang ningon si Kristo sa iyang tudlo sa mga apostoles, kinsa kaninyo ang gustong mahimong labaw sa tanan, kinahanglang mahimong ubos sa tanan ug mag-alagad sa tanan. Kani mo'y ikaduha nga kuan atong makita nga mahimo ra jud kang leader sa simbahan kung ikaw mag-antos para sa kaayuhan sa uban og mualagad sa tanan, dili magsigig diktar. Ambot og nag-alagad baka kustanan pero basta inana na siya. Ikatulo na kaniganing kuan kinaiya sa usa ka leader, kinahanglan matud pa sa atong unang pagbasa, mahimo siyang panig-ingnan, example, model. Mabitan ang doon natin panultihon, a good leader should be a good follower.
dili lawmaker, lawbreaker. Kasagaran para nang mga kanang kami mo violate mo sa din. Kana mga to mga authority. Kuan. Red light, kanang red light ba? Red light. Unsa man na siya pasabot og nag-atubang nimong red light, go or stop? Pero magwangwang na gina atong mga leader, ang tanan mo stop, sila ra gyud mo go. No? Kana nung bumbero kay kuan man gina pangalagad mo na ambulance, pangalagad gihapon na. Pero kana yung kuan, dili ba bumbero, dili ambulance, pero naa na sila balaod ana, pwede makapastop na sila. Aron moagi na sila, mga leader na to. Ana, labi na nakabutang nga mga marka dias ilang sakyanan. Nya mutingog din ng ana asas iking tay. Nya dinhi simbahan. Dili ni violator ang inyong pare. Tutok-tutok lang niya. Muna, ang dias ubos dunay katungod nga mo pahinomdom sa leader nga puy ang imong kuan, ang imong sa tawag na mandate, ang kinaiya nga gusto ni Kristong papuy-an nimo puy aron mo tahod minimo. Munang karon ang karong tuiga sa atong simbahang Katoliko ni ata aning gitawag og Synod of Synodality. Mag-synod karong tuiga kanabang mag-abot ang mga tanang mga leaders nato o mga representatives sa laing sektor nya sige sa ron tagpanguha og mga kanini ang gitawag nato mga survey gikan gyud sa kinabag-an nga mga Katolikos tibuok kalibutan aron dad-on ngadto sa babaw ug mahibaw-an sa atong mga leaders unsaon nga ang simbahan mahimog yung usa kanabang usa ka panaw sa nagkahiusa nga katawhan sa Ginoo. Munay synodality na wa tay gibiyaan nagkuyog ta sa panaw. Ana, usa ra may sakayan gisakyan ni San Pedro. Sakay tang tanan diha. Nya mo na mangutana ang atong mga leaders unsa may gikinahanglan sa atong katawhan aron dili na sila magsigig hisgot ditong mga butang nga sila ra ginahibaw nya kita din sige lang tagdawat kung dili manminaw sila unsa may atong gikinahanglan aron mao say ihatag. Mao nang pananglitag mo ingon ang among gikinahanglan malipay mi magtan-aw kamong tanang mga pari maminyo sunod tuig masin pa day madada pa man nya human mabati di sa tingali human mabati sa leader ang pulso diris ubos iya dayong pangutanon ang pinaka-leader nga mao si Kristo ang atong maayong magbalantay hain man ani ang among tubagon ug unsaon maninamo pagtubag kay ang final say kay hierarchical man kita ang final say dili ang Santo Papa dili ang mga obispo dili sad kitang mga tao kundi ang Ginoo. Muna gitawag na pud na siya og meditation, discernment dinhi sa simbahan. Mo discern ba? Magpa-enlighten ta sa Holy Spirit. Nya kining maong kinaiya sa simbahan dinhi sa kalibutan, mao sa don ta ni ang atong kinaiya. No? Dihas inyong balay kamo mga ginikanan, maminaw mo isultis inyong mga anak. Minaw mo? Maayo di ay. Nya, ini kuman ninyong paminaw, mudritso mong tubag o mangutana sa amos Ginoo. Nanglitan imong anak nga 12 anyos nga babay, muingon na siya na nabaya ko'y uyab. Ang sama imong reaksyon? Isip inahan, isip amahan. Nanakoy uyab akong classmate. Mura jud kog mabuang og di mi magkita.
Ang sa may isulti. Di pangutana sa Ginoo. Ayaw sige, ha? Unsa? Ditso mo nag-react. Ayaw, anak. Ikaw, giingnan ba ka, ha? Kabuang nga, bata pakikasta na. Unsa ang paglampos di bug iskoy lang mo na imong batasan? Ayaw. Pangutana sa Ginoo, Lord. Nakauyab man ni siya. Unsa ako pagsulti. Ang Ginoo na imong istorya nimo. Sa kanang imong anak, hilig ra ba kay na mag-short og mubo, lakaw-lakaw kay ikaw man say gisunod ana kay utrong sa kan mag-short og mubo. Ingnalan na siya nga okay ra gid nang magkauyab pero wa lang usay hikapay. Nga ayaw pagsulob-sulob ana mga sexy kung magkita mo kay matintal man mo ana. Nga ang sala ra ba mao nay makapaimpierno. Ang pagpanguyab dili sala. Ang inyong paggamit o niya sa inyong lawas diha sa pag-uyab-uyab, mao'y peligro. Mulapas niya most boundary. Ana, naigumala na, isunod buwan, gasuka-suka na. Ngano mangkaday, napas mo ka, mabdos ko. Ana, sa may isulti? Nabdos man. 13 anyos. Ang sa may isulti? Ayaw sa, ikaw mo dayon, tamparos dayon, yaw-yaw dayon, na, wag yung ka maminaw na ako, gahit yung kago, anak din ka, yaw-yaw, basta imo nang buhaton, igsunod adlaw, gabitay na naspisi, di ba? O nag-inom na nag-muriatic acid, paminaw, ingnan sa Ginoo, Lord, pagkasakita, mura ko gingit-ngitan, lusno akong paglaom, anak, luhod dito simbahan, nya pangayo sa Ginoo og lamdag kung sa may akong hilom lang gid usag sulti murag si San Jose ba pag-ingon ni Mama Mary Jo buntis na biya ko si San Jose murag way tingog ba murag di niya makaya tong ni na malandong siya nakatuog na lang ko siya siyang pamalandong saom ni nako ang iyang hukom biyaan ko ni Maria hilom lang kay para dili ni siya masakpan mubiya lang ko ana pero nagsige siyang pangutana sa Ginoo mo to pagkatuog niya nipakita ang Ginoo siyang damgo o gisultihan siya unsay buhaton mo iyang gisunod maminaw usata mo na ang simbahan is a journeying church and at the same time a discerning church magsigig yung pamalandong mo nang dili gid unta ang simbahan ma-outdated dili maingon nga old fashion man na ang inyong style kanang babae nga di gyud ipakita ang legs old fashion man na mo discern ta nya unsa may atong discernment sa simbahan between sin and holiness asa man ani imong pilion sala o kabalaan kamo kusga kung ang imong bana nasakpan nimo nga nanay anak sa laing babae saman, yaw-yawan o higugmaon? Ngayon yung higugmaon. Ingon mo, sala o holiness. Saman, yaw-yawan o higugmaon? O niya kay gikuyog mas imong bana ang iyang napaanakan. Kay nangayo intaw gatas, niya na mas inyo. O niya karon kay waman diha imong bana, trabaho man, ikaw ramay naa. Niya, liwat man yung ignaong sa imong bana. Nang gikugos-kugos unsa man dawaton o hinginlan bugnoon mga animal mo dagko mo lagi na ang discernment dili diha mag-agad sa old fashion or karaan na kaayo ni nga style dili oy kani nga maong style nga karaan makapalikay ba sa sala o makapadugang sa sala og makapadugang sa sala kuhaa ayaw nagsunda ilisig bag-o mao na ang simbahan magsigig discern kay dunay mga bag-ong sitwasyon sa atong katilingban nga dili na pwede i-apply tong una kay posible tang makasala usahay sa ning taga-simbahan nga gusto mo itong una nya maingon mo din sala na inyong gibuhat kanang pari mag-atubang sa mga tao nya magyaw-yaw nagbisaya sala na Latin yun ambot lang
Nakadugang baka ni sa sala ang pag-atubang sa pari ninyo? Nakadugang sala? O papa sa sala? Ambot lang, mako kay ba? Kamo lang, kamo hukom. Kinahanglan yun, ug kalawat, luhod yun, nya, ba yun. Di na pwedeng kamot. Ambot, sala ba na, o garis kamot? Nya, dili yun sala, o naas ba. Di ba na inighungit timos ba nga, ang dila, da, puwa paskindi. Di na sala. Dili sa tingali. Nya, ang kamot sad. Inigdawat na asay gisuwat nga numero sa sweltres. Sala na o dili. Ambot lang, wa ko kibaw. Ika na inibaw. Ug wa kay respetos Ginoo, bisan pagbaba pa naagi, bisan galuhod pa ka. Ug mao ra na action na atubangan. Wa nay kapuslanan oy. Ang tanaw sa Ginoo ang kasing-kasing. Ug aron kita makahatag og tinaw nga discernment ngadto sa Ginoo dinhi sa simbahan, kinahanglan kitang muila nga wa gilaing nagbantay nato ang Ginoo ra gyud. Muna sa ato dinhing salmo niingon gyud diri, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Kinahanglan gyud dili kitay magbantay. Ikaw asawa ayaw nagbantay ang imong bana, higugma ana ang gabantay ana ang Ginoo. Mo nagadto na musaka sa pikas bay, ayaw ka balaka kay nagbantay ang Ginoo didto. No? Ayaw na pagsigingon, asa man tong animal? Ingna lang nga, naman Ginoo gabantay. Lord, you are everywhere. Og di na mo reply ang imong bana nimo, inig-text nimo, nyag imong tawagan out of coverage area, ayaw na pagsaligan ng cellphone. Unsa man? Ginoo, Lord, ikaw man ginagbantay sa kong bana. O ikaw sad bana, nagbantay sa kas imong asawa, ayaw. Ang Ginoo mo'y pabantayaan ng imong asawa. Nya pagtan-aw nimo giagbayan sa pare siya, naagi den Ginoo. Kay ang pare may representatives Ginoo. Salamat Lord, imo jong giagbayan, di ba? Nya pagdayong uli sa inyo gihagkan pa sa gikisan pas Ginoo. Do ta ginihan niya ko asawa. Di ay tanawa sa doy og sala na bana og dili. Unsa na sala na dili? Ana bang pare ba agbayan imong asawa niya hagkan pa gyud sala na dili. Kusga kay umi kadungog. Di mabati. Mao na sala gina siya, dakong sala. So ato nang hunongon, do na kay katungod sa pagtambag, bisan pagpari na, bisan pag-obispo na, bisan pag Santo Papa na, mo na ang gitawag og synodality. Parehagod sa atong lawas, ang mo'y gabuot, pero ang tiil ug matunok, iya ginang sultihan ng ulo nga ayaw pagsiglakaw kay sakit kayo. Pahuway usa diha, lugitas aning tunok, di ba? Kung ang dila luasan, moingon gina ang dila sa utok nga sa ulo nga ay kun pagsigyaw-yaw diha, sakit na kaya kung sigbag-inbag kaya nitambali sa niluas nako. Di ba? Mo signal kita, mo namingon ta, padre, ingnon gyud bana padre. Ayaw sa tigil-sigig agbay na akong asawa padre kay sakit kay na para nako. Nya mingon din pare hinigala maguna bride. Nyang imo sang asawa, ikaw ba? Si lusudog ikastanan nga close ra man guming father good. Wa ra gid na ni father. Ayaw. Gisakitan ako dire. Ayaw ana. Mo sa tingalan na mong isultis madre nga, ter, sakit na kay na imong gibuhat ter. Nga dili man kamo text na ako og textan ti kag I love you. Ana ba? Mingon sang madre, sala man gud na father. Ana, sorry ter ha. Ana pahinomduman sa dang pare. Usahay sad danim sad misa I love you. Nga. Akamura di madani ana nga danim sa nang pare. Pero tanaw lagi nato hain ang sala, hain ang dili. No? Ug mao kini ang atong gibuhat sa simbahan. Mao kini ang authority sa Ginoo. Hinaot unta ato ning puy-an. Mo bitaw kining atong namalit og slots. Malangit kini sila. Ngano man? Ang taga Canada, ang taga Amerika, Australia, taga Hong Kong, Japan, bisag asang suok sa kalibutan.
nangilabot sa ato dinhing panginahanglan. Ngano man, tungod kay nagkausar ta, usar ta kasimbahan, naay panginahanglan. Ang leader na mo iningon, naay panginahanglan ang simbahan. Hala, support sa tangtanan. Sama sad nga ang atong simbahan mo support sad sa tagsa-tagsa. Wa sila'y sin, ala, hatag tagsin, kutob sa maabot. Way pagkaon, manghatag po tag pagkaon, kutob sa maabot. Tungod kay ila sadang panginahanglan. Nya kay naaman say panginahanglan, magtukod tag kapilin niya, ni asa tay mga projects din ala mo announce ko, ala palit sad mo diha. Nya atong gituyo ng slat-slat, dagang mo tanak unsam nang slat pa din ako, gamayng bahin sa dako nga panginahanglan. Gamayng bahin sa dako nga panginahanglan. Nya mo palit gani kaana, nakatampo nakaskasulbaran sa dakong panginahanglan. Tungod lang anang imong gamayng bahin, one slot. Di ba? Nya ang grasya nga imong madawat, maong ang grasya sa dako sa tibuok na kaning project. Paratang healing and deliverance. 10 million ang atong kinahanglan. 10,000 katag 1,000. Palit kag 1,000 slot. Unsa man? 1,000 usa ka slot, di 1,000 imong paliton. Ang imong madawat total nga healing and deliverance. Isawa man lagi ko maayos akong cancer pa der. Ni grabe man noon. Deliverance siguro imong nadawat. Dili healing. Unsa man ang deliverance? Kana bang wag tangon ang imong kahadlok. Wag tangon ang imong kabalakan ining kamatayon. Nganuan? Kay matod pa ni Kristo, bisan ang kamatayon dili makabuntog ni ining maong simbahan. Unsa may pasabot ana? Nga inig kamatay ninyo nga naa mo sa simbahan, mabanhaw mo sa kinabuhing way katapusan. So don't worry, you must be delivered from that fear of death. Di ba? Di man mo gyapon kasabot, sige na. Nindog na ta.